To je najlepši, kaj se dogaja v Kopru. I dol, i gor, i vse posod, kamo greste. Predvsem raznolika ponudba, pa vreme je super danes. Stojnice, čokolade, pecivo, vino. Kremaste imam rada, take kremaste, sočne sladice. Dobro za želodec. Živijo slatka Istra. V glavnem nam energije nikoli ne zmanjka, s slaščicami seveda, ne? Na sladki Istri. Samo sladko, samo ki ima sladkorno, to je ono. Buongiorno, noi siamo venuti da Udine, è una splendida cittadina quella che stiamo visitando. It's a gorgeous European place. We came from New York and we love it here. People are friendly. Everything is beautiful, clean.